Hak arpu kendai tarik jeliu hajar arpusan, kalong kesngi sakan mau bat jingkerku ya kabalang shnong Smit. Hakaba kalayo ban pediang ya Parish Bathymmai kabala NIAM hakadonur bekut tam ujisu. Sacred Heart Smit Parish, haka jingpet jingkmi jangka seng sedation, hakaba upadar Sylvester syndrome, ulalong upadar rengba jangka neka Parish, bat upadar George kum upadar senrop ka Parish, bat kidan prateli ki balang shnong ki ba yasno haka neka Parish. Hashwa ban sedang ya kamas bekut, la Plie ya umau sakan mau do Most Reverend Archbishop Lyngdoh Didi, la thang ya umambati do Bishop Sinrop Bernard Lalu, bat la kentiu ya kalama do Provincial ka Shillong Province Padar John Zusiama. So plan ada kata-kata apa yang dijumpi ban ban ribuan yang memorong pada pete nak kata kacing Plie yang kami Parish Bathymmai NIAM hakador petam Yesus Sacred Heart Parish Smit. Pangalawa kacing siya John Kapatay. Parish Bathymmai. Archbishop, Hakani kesngi Plie ya Parish lapan mentai ya mas bekut do Most Reverend Archbishop Lyngdoh, hakajing senran lang u Bishop Sinrop Bernard Lalu bat upadar John Zusiama. Ki sister, ki brother, bat ki pai runget jang Parish Bathymmai, bat ki Parish Bamarjan, kilawan ban shimbentalang hakani kesngi Plie ya Parish Bathymmai. Habasa me kaktin jang ublay Archbishop Lyngdoh ulaong. Baka Parish kate song ya jinget kalong kajaka bangyo pan pediang ya ki sakramen kajaka jung ka jingya id jingya teli ka jing penyasuk bat ka Parish kate ya ka imlang salang hadin ka jingkran na Archbishop Lyngdoh lapen khamti ya kani ka Parish Bathymmai ha Parish priest Bathymmai jung ka Parish Smit upadar Sylvester syndrome SDB Ini ka Parish Bathymmai kublai pada chungi barok dan ini isistar kibobon kiperda choir kena tuan ya piparo ki parabangai kinokit kam jogani Parish Bathymmai naru kat kes kira bapaman kilok pa kilok bi ikut samla kenare kublai le pi gejatnya repair ki pastor teman basan berat hangi kublai paim kira mashdon kira badon kublai le pi baro iwei ke wana cibeta Sakane ka jingna NIAM, jaga jing Plie, yang kane ka Parish Bathymmai, balai nam, hakadolot pakutam Yesus, Sacred Heart Parish. Dementa kumni ko para kistan bi karo, kay kata ka Parish. Ka Parish kadai kata ka kunhun, ka banyas no aman. Ban meni ublay, ban yoro ublay, ban shakri ublay. Kum kaway kaying kasam. Nama kata Parish ko teksong ya kacing emersim. Kibabun balang bahaplang hakacu Parish. Kibanyas no alang hakacu Parish. Nangta sisu Parish ka teksong lang ya kacing sensyar kada bahaplang hakata kacu Parish. Parish kalau berbor, ban warna kajian teli, ban mani play, ban yo kata ki sakramen, miau teli ki sakramen, jaga balan. Parish kadai kata kena kerti, ban warna kajian teli, jia baha jia niat. Parish kalau berbor kajim sumar, pastor care, yakin hon berdoa baha pakar ki Parish priest, pada Parish priest ban assistant. Bat ka Parish Pastoral Council ka Parish ka long berbor bat Plie yang jinge hau play Kaparish ka mo berbor kata batay ka imlang salang
kagenhun ke pas camp ke parish ke mau berbuat ke mission banyalap yo jisu ya ke hima chu play hapo ke parish shabat ke parish ke mau berbuat ke kalat ke nanti ban le kam isnei ya ke beduk ke barandi banika ya ke wei batu ira caka jenang jista ke musim ti briu tu play ke parish ke debat perkelan ya ke samla balong ke ba klai ke chinget jede je jikiu irat ke syapran ke parish ke don kata ke jikomu ya gariti jingle NIAM bala penyai ke parish ke long berbo ke paniati lang ba ke diocese kini menumala ke kam bahap tre ke kam parish klik day parish press ringkat asisten dikat kes ke rumah malang bagaimana pa kalau kami ikut samla kenarit pada hidup petalan kaparish kami kalong bad pendroy ya kacing mersim ya kacing nang kista ya kacing tibrim to play bad kamersim balik ha berbor kata kekam jong kaparish ba kali kaparish ainam hakadonot bakoitam jo jisu Sacred Heart Parish. Labu kenang metakasi bajan ha pasipuram jaga donot bakoitam Yesu mendengali kasi todeng. Jangan kata pitip ha uplay Yesu lawan pakai baltek sunduk kecik tu ya ka pakai jaga donot play. Takadau badan ke donot dan kecik kasyam ayu ke donot kasyam kasna habadon jing kedon gadonot don kasnam habadon kasnam don cingim habadon cingim don cingi ya briu balaya pinai ong ngai ya pi unum cuba em ya baem pili ong ngai ya pi burong ai ya pi balai don kacingim nama kata gadonot kadika pedenduk kacing cung play yang iki briu bara u play hakacing bha chu ulawan hiana pedeng Syakani ka perkai bandong pri kumangi ban syakikam ban syaya ban mi pan ka jiya ban teknot yang i daga jiya play chu bar kadau kadonot jau play ka syang ka jiya ka jing snowlam ka jing snow senai ka jing ha bara takadau u play yang i ru nong kum chu wai i donot baru hangi Balak bagi kalian menginap ni ki janu tai ta beka dah ka donu nimci ong ni ya pi dah jabi nya ong ta nya ong ni ya pi dah ko nya ba no ni ya pi ka dur nga ya pi dah donu u play ru ya ni dah donu u play ba ka ji Uye jangan ya pi dekat rodot pelai. Bat la pian not ikas nam cemu ala kadik pena. Habau secepat la dumi kadik pena. La jauh kesnam. Har kerapa la jauh bata ondru. Kabar pelai la idot yang libar. Terkadang menipu sen apa ni orang pelai bagai cie dikena cuba cie cuba pelai kamau bapak lah. Hajrong kan melaban kot yaka dalilem. Katibian tan melaban taya ka kaya tan melaban piamnya ka oh cingye kebapanlah dia nama kata kali ke Parish aina haga donot play trong jisu kenang ba pindan ke cingye jiam hayam ya cingye teli jiam ko bai Terkadang Jisu kasih umat Iwe katway aku perawan wan canga pi baro kiba jenjar kiba sesat kiba pang kiba juk kiba tengan kiba long kum neru ngan penjatha ya pi ai pakane ka Parish Bathymmai maina hagadonot ko tam Jisu kanera pi ba ye yo play nedu kadonot nedu kamansim ba ye iwe pa nama kata kenmau bandek pura mereka duduk play mana kasni kenmau mana kasih tadi jong penai penjuai kita duduk play jong Jisu mana kasih tadi mereka jong penai pelong kecilek pura mereka duduk ketemu Jisu
Manla kayu kesem di bandon kata kaci kitiu ket dia kata not play jong Jisu. Nang tabat ketika jong Jisu play kayu dia kata not play. Kaba karat ni kaba kapilai kata video kaci sup jika ku kerhai jong play. Kalau berbau jangan benar kata not ketam Jisu video kerhai jika ku jong play. Kalau berkerut bantuan berbau kata not play jong Jisu. Pinjok berbol, ia kata jong Jisu. Pelong si senam kerpan berpulang, ia kata duduk play hoi barang we ke pakai ia. Banyak ia kata ku jong play. But kali kata duduk play ke kot api, berbol mat kasi syakap mesti jong kecil kelabang mat. Long kemudian neruk kelabang mat. Ia kata duduk play, pinjok kerhai kecil ku jong. Nau senam dia kecil kermen. Ukpa ko bawa baju tu cekermen, kepala yang tadi kau siapa tu cekermen, nama Jisu dah kaji ye jingis nai jima cuma. Pada kisah ni, mentang kasi pakai kasi pura bakrau jauh kepalan, kasi pura jauh Petrus baru Paulus, terai jan baru hemani tip hani, wei kau Petrus, wei kau Paulus. Kini kian buat kini payah pas kem jaga balang Katolik sini. Dekat senam jo kini kian buat ki apostol latih ke balang Katolik sini. Nama kata mentang kasih wala dekat Yesus play ke balang ailat ban lepuram kerpang ya kini kian buat kirukut. Petrus baru Paulus berkut. Jangan petnya cepat kaciem jauh kini kian gon. Petrus kacimut kebut mau siang. Jisu long syai Petrus ke Petrus mereka mau siang. Kalau jemni ngatai kepalang jomna. Kipo jaga cingdum kira mula ayakah. Kesipen wet kesipen tot kira mula bat berkelamnya kan. Nama kata Petrus baita unong tong dokha unong bala unda cinang jistat ndai play ba tep oi ka jistat play ba palat bani ki wei pa ka jistat ula pelong lu put ni tong jaga balang tarik sini ha du benta bala poi put lio ba kasau ba ya pateng no Petrus nama kata Petrus lo ba klain maha wa ada dan ke citlo habu kaya kecil keluar Petrus, ulalem yang Jisu, ulalem yang Jisu lain, hama kecil tiang jauhan ngam itu, hendak dia kelabamot, ulayam, kelabamot, bad Jisu la seng la boy o, kumkne jauh kapalan, bad la percam tiang uru, dekat bawang go Petrus, mereka ini mami balik keweipat. Hoi kutrai ik mengayami had berkata sai kena berat cenah sumari kebalan cenah ngawasi pemilihan go Petrus ham kami mame bani keweipat hoi kutrai ik sai kena berat sai kebalan cenah habar balai sin go Petrus kami mame bani keweipat uya maka Petrus hoi kutrai metip bangai kami Uya namarkan maui ke cinglen yang Jisu, hendak Jisu ang pesai kena berat cenah, ialah mikapalan cenah. Na dekat Paul Petrus ulong klik jong kapalan klik apostol badalam, bad ulong bayai ni ada berkut. Petrus waladau berklaim hendak ulah syaci keempat. Nama try wal menhak jid kena tiban kisah diam yami kisah syak mesasyak satanan pernah hak apa pasan pernah jiau Petrus wang wadam sa kuutra petkelakun pong ikijak tengah sebeneng klik kendau balai pada miasrim yang Jisu ulah syaya layak martir nak kepada kecingek hapa rum hendai hoi Habau dan pakai bawa selur hadin no Jisu ramai pan dengan dia selur banyak selur berkeren selur banyak fakir Jisu dengan dia jabu nama kata orang kepang sisa Petrus jauh ini baik pan ya dengan dia jauh Paulus
Paulus ru de unong syun juga balan. Hakapor ba wei ya kanyam kistan wasrak bat syun. Hakaji syun ju ula pelong ka jiya ni ti bat penduk tenrai. Ya kabalan kistan. Halenti Damaskus. Ulalai kecik tua di umat penduduk terai, balik kem di Kistan, ban sepedi Kistan, ban penyak, ban penduduk terai Kistan. Ada jai, halenti terai ulah keren u. Go Saulus. Shalom alaikum. Balai dapat stop benyama. Bakali mana mano, bukan rah. Nade ujisu ba mepet citam ben. Nande ayu kena kelabamot. Ngek how try lo usakri chuna. Hari kata wai lam yu. Bande chu Ananias pen baptis yu. Anda wan yoi baptisma wai biang ki kemat. Yoi ka cingek Bathymmai. Lo kalong wasnur. Ulong apostol jagi gentle. Ulalek mati cakap banyana. Udai ustaz, udai makhlukong ya Petrus, udai ustaz, udai ucu, udai ustaz ha. Ulapanin kami tak kecil ustaz tu, batho ayah kecil syarai, katlai tadi kecil syarai batho, Pakistan berper, batikai, banyana, bat penbenar ya Chris. Kadang ulah syashtam ha, hadir bawa kelak ustaz. Ulasya pun kecil ni. Ulasya kem, ulasya fed bendi, ulasya bom, ulasya tip, ulasya bread material. Ulasya lot kecil baru. Penban, wala kataru, uthoj si Roman, pra-life apendai, mano ban peneklat yang nau Kristisu, on dan bala ban peneklat yang hato kena kod, salai kena kod. Hato kecil syala ben, hato kita kecilnya cintuk cintungan salai kita pada. Ladau Kris ini jangan ngani yo Kris om dan bala penpedek kelat jangan ladau Kris Yesus. Kadang ulang lain kecilnya hau pra Yesus. Ulang mat kecil citom pada kecilnya cintunju. Henry om cuk kentai dan yo pra. Pakistan ini kini kiamat. Kita nak kecilnya percumut. Henry kiwana terlibat nama kecilnya hau Kris Yesus. Kini kiamat kilalong kita kipaya paskem banwana citali hakabalan citlo kepercayai lembaga cisya citam jongki. Nama kata kecika yang ramai people lo akan dikasih gelong jongi rumin Plie kecingat yang presisu. Walau ilong ke patulot benam tu cikaramen ngikelah kebomot perbo. Banom perbo you try keluar bagi yami. Balong missionary ke balong Petrus baru Paulus. Banyalah berjisu. Hakajim cengi, hayim, haslong, hatau. Ban berbor kepada imlam peramajan matpa. Nang tasisyo balong ke Paulus balong ngakot sarong ira kacok kacing kelak. Balong ke Paulus mana ban peniklat dengan ngacing jong tra. Nang ta balong Paulus ke Petrus bakot. Try, sendong ilai, memang diktir juga cingiem bom cekut. Ngitip medeng play, ukor jong play, bawa cingiem pakai ban periem yang ni. Ai bagani kasi buram jo kini ki anu kerkuat, bakrau happening. Kibab pakai berkawai kitip hi, sipan ni anwat. Kalau kecika yang ibaro, nada ikwa balong ki bakrau kemacuk play, jo klaim kecingiem, yang ni kecingiem, klaim kecingiem. Jual, syarai, warak kaji teli. Kami yang mengi baru, ayah kini ke Parish Smit. Kan warak berbuat ke mesin yang teli, mesin ini, mesin yama, mesin ini, mesin penha, mesin berperkiwira. Hak imlang soalan, hak jadi para beriu, jadi baru play. Gituan kitbok yapi, go para bagai baru blok jar. Kitbok yapi kinong mikmat cumi bernah ini. Bandang yang train nak berita kecil kali kecil berdiri cengi, bat kiu seprang, ban log bat kipriu kiplay, bat kepapit kelajur, yang dia melang salang cengi, lepas kacingnya cengi. Ai bau Petrus Paulus
kini sai kini da nak banta cungi. Ai bagi kami pening kemariski Joseph akut kini rukui para pening kini sai nak banta cungi iwe payuwe. Enero yang Yesus Kristus. Hagan ikut by Jatiar. Siapa mengkat yang Chancellor cungi. Ban pulih kaki. Nga Reverend Sylvester Berners Devi nga example apply ke baro balapan ko ha kajingpla kajinget kumni nga net haway ublay ukpa bran baro unong tao kabeneng bakat hendaw bajong ke baro kibala banui bat kibangi mla banui bada way try Jesus Christ ukul mamrway to ublay barbalakhan pa natu kabang cukul ubau blay na blay uba kajishay na kajishay ublay bisisya na ublay bisisya yaw balakhan uba omsyam latha uba kaju kajingaw kanray jung kumpa da baglatha ke baro uba na kabanta juni riu na kabanta kajikani nini ulay her na bneng baro Lyngdoh daw mensi makud na kamaria Kristi bat lalong rin. Lasana Plie na kabanta jini. Ula siya labay kwa Pontius Pilatus. Ula yang palatag barmipan barkabalais ni katung dijuto. Barlaki subneng usyong kamaluk pa bat baun sawat pa dapat jinggan duram bandisya bayin takbayam kahimajun kan om dan jikun. Badaw mansi makuy utray, badabay jingin, upaminaw pa badaw kun, yaw balamani, dan buram rengkat, baduk pa badaw kun, ubalakren dakin ng yatulu pa. Bada kabalong kaway, kabakuy, Catholic, but apostolic. Nga Plie kaway kabaptisma, na kabanta kajing mabitipom. Bada nga kamilan ti, ya kajing ipat kibain, kajing ipat kibayan, bal ya kajing hak percay kabandang wan. Amen. Nga batsan triyang ya kata baro, kabal kentuk hak kajing ublay, ya kabalatho ni ya kabalay pateng. Nga padiang ya baro hak kajing siya kang kajingit, bat kako long priyo manbriyo, ya kabalatan siya, bat hikay da kabalang. Lahat hukum kabasupin nilang bakit ikay kabajulong kabadihok kamtam kito kabadih kabajamayan sa kabalang makuwit ng Chris ne sipang kasakamen jongka sipang kajikanyan sa kayu Chris makuwit bat sipang kajinglok li jong Bishop kabong Hadin may naklay kajiban na kumatsungi mentai ihaban soy kani kajiban na Kenapa sekarang ini kejuban nak cungi ingkhat yang asisten Parish Bathymmai Father George Frederick wan sign nang kini dokumen dan kat way urang ba panang jam ini gab Smit pan wan sin sikuman wan sign yang kini dokumen Benar-benar kan dokumen dia kan dan berbuat witness, dia kini kian mungkin witness dia kan gambar, kira dari dipandang jong Parish.
Mentang ni kong kakamram kong trong Parish Bathymmai unde usakri trong kaduan nomor bor pan no play ke chikaku halor di paipa baro untau kedok doi perbangai untau doi yang keduan sau bang sapun keduan bang usakri trong kaduan Kaba kakamram John Parish Kedong Parpor banlong panyasuk yaki brio bat ubelai untau disong kesenduk jepla shirong tangka sempol ni ban panyasuk parpor yaki brio bat ubelai kabalai kakamram trong Parish Kedong banyak ya kakek trong belai kakek pakai kakek trong belai boleh sekambo ban bat sekambo kakek trong belai na umus Reverend Victor Lyngdoh Archbishop yang Shillong dah ini kishabi John Kayumani Tabernacle Ngai TFP Reverend Father Sylvester Sinram STB Mentagasni Kendai Kerek Ujilniu Araja Pusan Yaga Jinglong Try Halor Kani Parish Secret Heart Parish Smit Es Kasel District Rengkat baru Kihok Bagi Jimitoy Berpersno Aka Upa baru khôn baru manusia berkhôn amin kirayo yang Parish Bathymmai jogani kan Smit serta ini yang semua dapat langit pada berok naik play walaupun bunru bantet new yi bat sister anwar berada anwar bat lokpa anwar lokbi anwar samla anwar cenderang kentai berkenarik anmut manai nesang mengam ai kudai kitbok yang Parish Bathymmai
sangat di berok. Bagi cingkinya cungnya kini kesini. Kalau perempuan kemaru play upa badan bor barok. Tuai bagani kecing tuai lem. John ki apostle to try. Kansedran kecing terwa. Kecing jenjar. Kabangiwan terwa, naga benda kecing perkentang sedang keburon cumi, batu ai bagan perlong yang ikai tidur kami, ha kabangi penmentai gani kacingnya, dau kres putrai cumi. Putrai undan rengkat bati. Haman nakapod bakasaka banay muyami koken rat kukpa bakod kaplay badan bod bat bom chuku namada kacing penyaj bastak cumi ki apostol bakod yu Petrus baru Paulus ki wandra hangi ya kacing kemen u Petrus bakaman eban pelaya kacing u Paulus bakrau ha kacing batai yaka O Petrus berasdang ikapalang nak Israel badang sedang Esa. O Paulus noikai bonuyala hak cintil kabami lakon. Umta kawai kapang smiat martir kelapan yaso. Yeki anuat kibriu, yeki balaburam hasat laka pertai. Kiba kerukom beper kelam lang kawai. Yeka yenga Sam John O Chris. Bakunta rengkat berok yang ia bakir kuat baru nyero yang ni bagi penrat lem sange ta kabani yai wai. Bakit lalong kamek bakas nam jong kuon cumi utrai cumi u Yesus Kristus ubalau hukum ini ban penmentai kini kecimaya nama mo hiya kami laiti noi u ulashim yauku da gabai mu yami ratwai kerku rakatia berai lakisen ran uon doshim batubam nakani pibara namar kini kalong kamet cuma ya kaban IT na kabenta jompi
ula sheme ka kuri daga bai mu yami ula twai ka ku ala ke senran uong to shem ba to di na kani ki bara namar kani ka long ka kuri chaka snam changa jaga jitan mathamai ba bom chakot yakaban penmi nakabanta chakpi ba nakabanta ki bobon nakabanta ka chimba bi ki pop to lei kani ban kan mau yang na ka chimaya chon ka chinge NIAM jong kon jong mi ya ka chimi pat badan ko ram chuku bare ka ching kiu chu shapanen badu ka bang ap milenti ya ka chingwan piang chu ni terwa sunu hami ya ka ni ka ching nya ka ba khoi ba ka ba en ni ka pa jami ko ka ya ka ching terwa nya jo ka barang jong mi badu KHUBOR ching nya badu ka ching yap chu melaman ba punya su engi bat mehi cho ai ba ke ban milan sa ka met ka snam ko kon chumi ba ka ban punda ka mase ba khol chu ngin kala long ka wei ka men sim how press Doon pensionaya ni bangang ke cintarwa bang cukup demi kenang begini yo yang kenang pateng lembat ki bada cia cumi terpangar ka ba kamare testi buku ki tuwe jong play mereka buju se buku purim jongka lembat ki apostol buku Petrus atau Paulus buku bagi martir bakra puram mereka berkira buku baro harga isinya banyo ciaram naga cia sa bakran kucing hak mat cumi Ni kerpa ko try ba ne diknya ke so tuni un penoi ke so sai ni tuni me ko percaya berkawai to subha ta sam ke tingai ke tingi ya balang prem hone sa percaya regat chukri tuni ulio bakat sa ko ko tuni bar Victor Lyngdoh ban gana lalu bishop tuni ke nuan ke bishop ke Lyngdoh bar pai bar pendong ujong me to so to sa ke tu wai tu lagi ye kesan ke bang lekot menilum lang akmat cumi ko pali sebon lagi snei cumi ke lum lang halade iki ko cumi baro bersapriang hasat lap ta percaya Yakian meri ki para cumi sendang wat ken the ke para klap no periak do baro ki para spensio bayame Suara bagi klub nak kena kecingin, topiang itu dah kecingin saat ima jombe, pantagi kermen panton bagi dia hulang dah kepulang jombe, dau Chris putra jombe, dau pamete se hakapete ya barok kecingba. Dau lembadu badau kan bang kami break pa badan bor ha kecil lo kewei jom mesin bakul baru keburung berkecil lo junam la junam kumbawa kumnyi dunong pening kumlai kai ngatin pelai nginut bantuai kumwa jongi wade kanon kabakul kakenten jombi kanon kaima jombi kanon kamon jombi hakan kau kubahamne Joaya ni
Lord ku try ni ka ching snail paro. Ha ka ching sabun chumi to I ching sub ching sun. Ha ka sni chumi. Kanang ba ka jirap ka ching snail chumi. Ilai berbon ni ka po. Bagin yo ciadan ni ka ching chin jar paro. Kat baling ap kami nanti ka ching kan men bakot. Ka ching wan pat unang sanim chumi. O Jesu Christ. Kajing so jangan ai happy, wat kaya kipot chungi, Henry kajing ye chong kapalan chungi, bagajing sebon chungi, to ai kena kajing sub jitli kawai kakum kamon chungi, mami bimbasan shan, junom la junom. Kajing sutrai kadal berboreng kat bapi. Pau ya kajiye kepada kajian sub markenia.
Parapens Cam Negachi Jomi, Dao Cres Utroy Jomi. Utrai dan rain kat bati. Dan kekri pan juga kudung play. Do play padan bor barod ke kuya pi. Nabaun perlo ya pi banyan scam. Ha kacing pla wakula em jong Petrus pekod. Badan bajong kau la buaya tapi. Yang mau siang bos scam jong kacingnya kabalan. Do play play kaya pi. Da kacing kaya berkelam tai jong Paulus pekod. Unyai kaya pi dekat nuksa cu. Ban kring ikin men pi Parish o Chris. Do Petrus da kishapi cu baru Paulus da kacing kaya cu. Bat maki baran ngot. Da kacing Christian da kacing sait lem cengki. Kin trai borba banyalam yaki. Syagari pasyong ni. Yakabama ki baran ngot kelayo. U Petrus lembaga kacing panabro Paulus lembaga wait lam. Ublay badan borbero. Upa. Baru kon. Baru mensim bakon. Unka kuya hapi. Dole so kamas kalawai. Syong Shipan. Syong Hadian kemas bakhoi ladon ru kajing penkup buram ki padar ki sistar ki brodar bat kinong le abha jong kani ka parish. La penkut ya kani ka sngi da kajing mani sakramen ha kajing lam upadar Paul Olpin ru lingkot SDB. Komen ko para bige try play jangi usi mukan rat
Udan mentah halo keduan kedepan. To mentah ngi dan mekatli mango pat priang boram yami play jongi. Aniro pat pendam boram manna kepor. Ka boram hauk pa berau kun berau mensi bukui. Aniro pat pendam boram manna kepor. Ka boram hauk pa berau kun berau mensi bukui. Aniro pat pendam boram manna kepor. Ka buram hauk pa berau kun berau mensi bukui. Komen ku para biye hani kenosni. Kaba mangi ningu idam nyori play jongi. Ubakar ku kedo igi nadu menemen step. Bakar pange baulawan man Lyngdoh long snam. Long shing long shru. Long tail long jaw. Malong ka long rieng kamarieng kumangi. Ingo idam syami play ubadan halo kini keduan kerupat. Tidak kepor kohman ko para bayi. Ringkat bat kipura jingi na sanisai nginya dem nginya pen dan boram yoni play jingi hang kepor. Kumjuru hadi kesini boram jong kadalu bakutam ujisu. Kawa kani kai Parish Bathymmai ka NIAM hagadalu bukoi batam jo jisu kum kata kedupsa yengi ikun madlang berpertubur yang ningali dono play bakum juru walu Petrus wa Paulus kau maki kiran happening kiaro berkendan muram yengi play jungi to genya snot tilang ringkaro Petrus wa Paulus ringkat bikri kui paro ringkat bat ki angel kiwar wise at high happening tingkat ko bay pau bay ko bay mensi mo ko tini ko 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 para ini simenta ni hakali ka mo play ha kani kanosi Ngai no ai jan ye me ko trai ko blei nang bo nang thau
Plie, Darkening Sagman Bapalam Labu Opering to me, but Pricken Mao, Yagachi Sachitom Jongi. Though Yara Bingi Banburam Nikamet Bakasnam to me, Nang begin your barpori so Jagaching says for me by him but a basensia, Junam la Juno. Jisu udang kerku ini memang mana tangga kaya kerwai tujuai cara suki cai tak jangan ku try I will try Jisu play yekti jopi bo yekti nang jopi baro jopi yekti jopi I will Jisu ja ukta ya kecil itu.
Anjeroban pasungu manla kapor. Anjeroban sungu manla kapor. Anjeroban sungu manla kapor. Kabramo pabra kun